ubuzima bwiza bwawe niyo ntwaro yonyine ikomeye izagufasha kugera ku nzozi zawe. Hari ivuriro ryiza nzi ryitwa Good Life Reflexology and Massage Center rikoresha ubuvuzi bugezweho rikanakoresha uburyo bufasha umubiri kwirinda no kurwanya indwara zikomeye. Zimwe muri izi serivisi batanga harimo consultation, reflexology, massage therapy, aromatherapy, hydrotherapy, dietotherapy ndetse na counseling. Tugufitiye kandi imiti itandukanye irimo Manpower, umuti ufasha abagabo bagira intege nke, abarangiza vuba, abikinishije n'ibindi. Hari uwitwa Woman Power ufasha abagore batagira ububobere n'ubushake ukavura ama infection n'ibindi. Hari uwitwa Soak Powder uvura imitsi ugasohora imyanda ndetse ukanagabanya ibinure mu mubiri. Hari uwitwa LSP uvura amibe ukoza mu nda, kubyimba umubiri ndetse n'ibindi. Wadusanga Kimironko hateganye na Bloomberg Hotel hafi na Bar Sangano. Dukora iminsi yose kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe.